Arambai News Guwahati Damai Thilongi Pau Tabiri Basingbu Yan Handu Muktada Jingangbum Susitrarani na Kurumjari. Hauzik Fabugi Oiba Maruiba Pau Kra Luminarase. Garang Irai Numid Bikasi Agro Producer Company Limited Singerbon Kasargi Nomugi Oiba Annual General Body Mifam Pamkre. Chairman Wainadia Chana Mipama Puraga Singerbongi Siroi Lili English School the Pangto Kiba Mipamasida Gesoina Nitin Singh Finance Services Specialist Nikhil Chandra Das SDAO Horticulture Salim Ahmad District Enterprise Development Coordinator Amadi Anisuez Jaman District Enterprise Development Coordinator Arambam Nandababu Retired Additional Secretary Amadi Y Mani Potharaba Ozana Saruk Yake Brajanandan Singh Chief Executive Officer na Hauzik Phawbagi Progress ki paudam thamki Rajiv Gwala Accountant amadi tombana company asigi chaga chading pathoktuna mayamda tahanki Swapana Sangbam Director na company asigi pandam amadi inglisingini kulumdoi kunmari gi Thauram Singh pathoklaba matung makha taba thabakki matangda mayam punna kupna khananai rakhi Hauzik Manipur gi pauda Manipur ki tongan district headquarters sing the cabinet mi pham pangthoknaba lepna khrabagi matung mathang cheyolda Ukhrul district headquarter da cabinet mi pham pangthoknaba thaurang Manipur lengak na tawkhre cabinet mi pham asi tha sigi tarani panda Ukhrul district ki Hemlei khongda leiba mini secretariat ta phamnanabagi thaurang lokhatpa hawkhre numidadu da CMN Birena Ukhrul district ki oina project kharasu urep uyung tamlambaga loinana saba loiraba project Kaya Sangagadori. Thamanga Henjilaklaba Manipurgi Irangasi, Nasi Fauba Loishindana, Lairiba, Lengak Asina, Dictator Gimoongda Democracy Wu, Kongoi Nariba Singasigi Mayokta, Garang, Wakalon Manaba, Opposition Gi Political Party, Taragi Mihut Singna, Wakat Kongjang Jangsin Kibagaloidana, Manipurgi Governor da Memorandum Ama Pishin Kre. Garang Nungtil Congress Babandagi Horaga, Political Party, Tara, Habadi, Aam Aadmi Party, AIFB, AITC, CPI, CPIM, INC, JDU, NCP, RSP, Amadi, SH Jubati gi Mute Singh, Amadi, Masing Yamnaba Miyamna, Manipur gi Governor Tamna Chatpa Kongsit Asida, Saruk Yake. Hanigi Manipur gi CM Auzikna CLP gi Luchingwa Oriba, Okram Ibobi Yauna, Kangla Western Gate, Mapa Yorakpada, Police na Tingduna Thamke. Khazik unkhatnarabagi pibam leirabasu mamai thangda mihut taramangarom khangatuna governor bu unanaba gate fawba pusilakhi governor leiramdabadagi governor gi under secretary ama kokthoklaga memorandum adu pishelamkhi memorandum adu pishaladuna okrami bobina phongdorakhi india si hauzik democracy leiribra leitabra wahangama oirakli dictator na sasan tawribra khangbangamdre center amadi state ta paliba bjp lengak asina manipur da Taba emergency Chatna Halabra Habagi Jingnaba Lady Haina Pindaba Fongdorakhi. Mahairoi Ani Habdi Hizam Ling Toingambi Amadi Fizam Hemanjitbu Paba Pun Bada Yauba Mioi Ama CVI na Pune the Gingarang Park Pune the Gipakre Pariba Mioi Asi Gi Ming Paulunmang Koi Chochanpur Gini Tasigi Taramathoi Hokiba Yumsakasan Mita Mihadasigi Mastermind Asi Pune the Gi Pakibani CVI gi custody da thasigi taratruk fawba thamduna makha taba remand lawthaduna wahang pahang chathagadori panba yai mahairoi ani hatpagi case da CVI na pauminlung haukip amadi S haukip loinana nupi ani lingmeichong waite kuki amadi ti enthang koba mishakhara haukiba October amada Chochanpur dagi phakrabani Irang asida mayum thadokuna relief camp ta leiribasing matam kharagi oina chungjafam pinanaba moirangi kwakta da leiba sericulture training institute complex ta imung chama subna ani changduna leiba hawkre hongjilakliba imung khudingmaki chakthong gas tagi horaga chakhum da changba machak singsu yenthokhi nakalamrom da Chochanpur gi mitei singna khundaramba lekai sing secure oinanabagi damak fencing matik chana kharaga security matik chana leiba complex amamam oihenduna mahog sagong khunda Laitanaba Lengaki Taurang Lady Hanasu Minister Konthozum Govindasna Fongdoraki. Sagolsan Lumiki Nungtil National Highway number Kuntra Tared Imphal Jiribam Lambi Paringda Lambi Sembagi Tabuk Jathariba Apex Company ki Gari Driver Oina Tabuk Toriba Mitei Machama United Travel Liberation Army Utlagi
ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯅꯤꯅ ꯒꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯔꯒ ꯐꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯎꯠꯂꯥꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 15 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 16 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯀꯨꯝꯂꯛꯄ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯒꯅꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯎꯠꯂꯥꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯒꯅꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯥꯝꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯜꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯤꯇꯩꯅꯤ, ꯀꯁꯥꯔꯗꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯒꯨꯂꯥꯊꯣꯜ ꯁꯥꯃꯨꯄꯨꯟꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯎꯠꯂꯥꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯔꯒ ꯐꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯒꯤ ꯁꯨꯄꯔꯚꯥꯏꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯨꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯒꯤ ꯐꯨꯈꯤꯗꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤ.ꯁꯤ. ꯑꯦꯁ.ꯄꯤ. ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ 38 ꯁꯨꯕ ꯑꯦ.ꯑꯥꯔ.ꯒꯤ ಸಿ.ಇ.ಒ, ꯖꯤꯔꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ, ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯖꯤꯔꯤ ꯌꯨꯊ ꯂꯤꯒ, ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯟ.ꯄꯤ.ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯀꯩꯐꯨꯟꯗꯥꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯞ ꯌꯥꯎꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯅꯣꯏ ꯀꯧꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯔꯒ ꯐꯨꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕ ꯎꯠꯂꯥꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯏꯟ.ꯄꯤ. ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯌꯨꯊꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯜ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯋꯥꯇꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯅꯈꯤꯕ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯆꯥꯗ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯤꯆꯤꯡ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯍꯛꯄ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨ, ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯐ, ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯃꯔꯤꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯧꯔꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 12ꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯅꯝꯕꯔ 38ꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯇꯩ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯀꯤ ꯑꯈꯪ ꯄꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ, ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯟꯄꯣꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯈꯨꯌꯦꯛ ꯊꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 15ꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯠ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ, ꯑꯦꯟꯄꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯎꯅꯒꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯅꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯇꯥꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯑꯜ ꯖꯖꯤꯔꯥ ꯏꯖꯔꯦꯜꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯃꯥꯁꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯃꯥꯁ ꯂꯥꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯃꯥꯁ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ 450ꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯝꯕ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯍꯃꯥꯁ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ 60 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯃꯥꯁꯀꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯏꯟ ꯆꯤꯐꯁꯨ ꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯃꯥꯁꯅ ꯍꯣꯁꯇꯦꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯝꯕ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 19ꯁꯨ ꯁꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯋꯥꯔ ꯖꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯕ UN-ꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯃꯥꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯖꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯇꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯋꯥꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯠꯂꯗꯨꯅ ꯇꯦꯡꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯜꯖꯔꯁꯤꯡ ꯒꯖꯥ ꯉꯝꯈꯩ ꯇꯝꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫
full scale da Gaza da landabagi akiba sakta mama ugadori Israel na 3 front war yamna thunamak hogadori bra jingnarakli hauzik fawda Gaza da bomb lising taruk thadakrabane question duna thamkraba Gaza dagi mapan thoraknabagi lambi pumba Israel na thingzinduna thamkre lana sida hangdoktuna leiramba Egypt tamna chatpayaba amadi malengi mafamatei da chatnanabagi amata ngaraba lambi oiraba Rafah crossing su Israeli attack na thingzinkre Jeraga sida Hamas su hanba leitana Israel gi matakta landari Hamas terrorist taramuk Israel da changsilakre haibagi pawsu lakre Hamas na su Israel asi illegitimate state ni hairaduna Israel bu maru phangna manghanaba hanba leitana lan soknari US Secretary of State Antony Blinken na Israel da hek thungbaga UST khadai da su chaloi Israel ga leiminagani haikibaduna mahoksa mateng pangbagi mathakta Israel da angamba military mateng pigadori amadi American sing hakthingna lan asida yawraba yai haibagi thajabasu leirakle Cheragasi da Israel gi diplomat ama China gi Beijing da thang na thinkre terror attack asi da diplomat asi khudakta hospitalized tawki amadi hawziki oina di ma ki phibam stable oire su hairi panba yai China na ngasi fawda Israel da Hamas na terror attack chathakiba sigi matang da condemn tobgi wafam ama fawba phongdoktribane madugi mahutta Arab kilibak kayaga mari hena phagalaklibane Asumna terror attack kaya chatharakpa yabagi akiba lairakpana India da su security alert lauthokre India da laiba Israeli singi matakta terror attack chatharak pra haibagi chingnaba lairakpagi state amadi union territory kaya da maroina Maharashtra Himachal Pradesh amadi Goa da alert oinanaba khanghankre Nepal su makoi citizen chaniga yankai humdoi Israel dagi puthorakre panba yai Hamas na Israel landa kibagi ahanba numit Nepali tarasu laikhidabada yawkrabane panba yai ahanboina Indian chaniga tarani thoisu ngrang Israel dagi asoyangam yawdana Delhi da puthorakre Israel da lairibasi Indian chawrakna lising tarani pan mukne Asumna Israel dagi Indian National Chaniga tarani thoi puduna lakpa ahanba flight Delhi airport ta ngrang thunglakre Indian sing asigi halakpagi vara India lengakna puthokani su hairi mahairoi singtana tana Israel da lariba Indian kayamana caregiver IT professional amadi diamond trader gi thabak tawduna lairibane aroibada ngasigi tentakpa maroiba paw khara Lagliba October taramanga Guwahati da Indian Air Force na utpa air show utkadori. Asam lengak na class 11 da tamliba mahairoi lak ahum dasmik tareta lemna bicycle yan thokre remote area da labor schools gi oza sing da su scooter yan thoknaba Asam lengak na thorang tori. Northeast Frontier Railways na Puja special train kaya akhanana operate togodori. Assam ki Barak Tampakta laiba Karimganj district ki Nayabari da imung manung nungai na dabadagi nupi amana mahaki mapuroi babu hatkre. Manipur da African swine flu case kaya phangkre maraksida dengue gi kesu leptana sandorakle. Punna lisingamaga chahum kuntrani pan Manipur da dengue gi case phangkre hokiba October 12 khakta da miyoi manga dengue na maramoiduna laikhide. BJP National President JP Nadana Lakriba Mizoram gi Assembly Mikhalasi gi Damak Kiren Rijijubu election in charge oina hapkre. Hokiba numit mapani asida Meghalaya da dengue case nipumari phangkre dubu situation under control da lairi haina state asigi health minister Amparing Lindona Paumising da phongdorake. Meghalaya CM relief fund na lupa crore ama Sikkim flood relief ki damak Sikkim gi CM relief fund da donate tokre. Sikkim da ichawna chahalaba area sing natabada lakriba October 13 tagi school amadi college sing hangdoklagani Dalai Lama Trust na Sikkim flood relief ki oina lupa lakh tara pikre panba yai ngarang Dalai Lama gi mapok numit ni chahi marfuni pan sukre Satyajit Ray lifetime achievement award Hollywood ki maming leraba actor Michael Douglas ta piragani English ngani kulhumdoi gi September thagi oina Subman Gilbo, ICC Player of the Month for September English ngani kulhumdoi gidamak law thokre. Amadi Israel amasung Palestine lanasina maramoiraga India da thaugi mamal hengalakpa yai haina Petroleum amadi Natural Gas Minister Hardip Singh Puri na phongdokre.
तौबतबु हौजिक ओइनदि थाउगिदमक वानिंगाई लेट्री अतोप्पा लेबाकसिंगदगी थाउ पुसिलक्पा याई हाइबगी थाजब फोंदोरखरे ngasi nadi Arambai News Guwahati da Maithelon gi pau sandok chaba matang asta loisinjabga loinana tabiriba singbo amkasu hana khurumjari